پشتی کارو خباتن ساله که جامده کاریه و به ارمان جابری خستن کرنا تفگرا ترافیکه جا چونو هاتنه کم کرنا آستا قربالغه لنوا باجر گراجانو یا باجار قامشلوی کت خزمته. گراجا قامشلو که بره لطاقه صناعه بو ایرو باوایی کی فرمی خباتا خواه لگراجا قامشلو یانو یا لسریا حزام دست بکر. گراج خزمته ددا ریویدین که بر به وان دوران و دچن حسکه دیرک چلاغا رمیلان تلکوچر تربسپیه و دریه سینور یه سیمال کایه. تهوی کرن که گراج ده بریخستن کرنا تفگارا و گوهستنه و باش کرنا هرکینا ترافیک ده رولکه ارینی بلیزه. گراجان تریه بون انها ماتنه به گراجی و او درادی تانگ وش بو سیارا حوالا اف گراجی کرش بو گشتی گراجی قامش رو ساور نویدی ادر بیسی حسکه عامودی اوناکی و بیش دجی بولمان جوار نویدی يعني يجي جواري فيدي هري كوديش في جراجي سوارمي استي اف جراج افيرو اول روجامتين في جراجي خطوك قلكي باشا ما شاء الله ريف راها الفيدي فوكساتي جراجات تمام هاتنا فيدري تم بالجهه كينا يعني وريات تمامها هي ريف راها بناء خوشخيات كي يعني تشكي مرتبه وكي تراني اف ام تخوازن مراقبها بسر خطي حتى وضعي فيدي بضبطي الجراجا كيف نجيكي وسري وترافيك وراكي جوجيكي اريكاريا ما بكن انه كسر ركابه ندزي كسر الجراجا كيف نسكني ام تخوازن اف مطبن جهان الفيدي جمره راكن براستي او جيكي مطبنا قالكي بلندن نخوشن وكي تراني جيكي بالنسبة مازوطي رجيكي بخدي مازوطة أما يعني أم هيفيد كن جو الوضعي مازوطي ما يزين